kala noddinanowo Allah kala sallijo tawdo ko Allah o woni noddinande ma kala faalaɗo wonde sallijo yo o jento ɗo ɓure ko woni kon e noddingol en condition si o laɓɓinani Allah hara ko noddinirta ka juulirde wona fiya heɓu ton geɓal wona fiya heɓu goro juulirde wona fiya jonne mbuuɗi haɓɓugol dewgal wona fiya jonne mbuuɗi juulirde ma mbuuɗi salli wona fi ɗum dey ko sabu Allah fiyo julɓe ɓe moɗo ka juulirde ɓe ara ɓe juula waɓuto Allah on tawa ko ɗaɓɓuɗa ko yarlu e Allah on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki salliɓe ɓe yawmal qiyama ɓe maaki ko kamɓe ɓuri fou juutugol dande yawmal qiyama sinde fof no hewtano mapude bakkatuji muɗi no uggino yeeso Allah taway kamɓe nden ñande dande maɓɓe nden no fonti nelaɗo sallah sallam maaki almu'adhinun atwalu nnasi anaqan yawmal qiyama ko kamɓe ɓuri towugol dande nden ñande kamɓe ala ko ɓe uggino sabu hon ɗum si tawi tun a laɓɓinno noddinanɗo laɓɓinanɗa Allah moƴƴuɗa wattuɗa ɗon annduɗa ko awwoni yamirde jama on ko moƴƴi sabu noddugol e julde nane ko wi kon hayya ala salat tinne aron ka julde hayya alal falah tinne aron ka moƴƴere on faami idan ande a nodda jama on ka moƴƴere yo taw an ko a moƴƴo idan nelaɗo maaki ɗum ɗo tawa e ɓural maɓɓe honɓe kamɓe noddinoɓe ɓen no tawa e ɓural ko noddinowo sallijo mari sabu enen en considéra hande salliɓen kamen kono kamɓe si ɓe considéri hoore maɓɓe ɓe considéri yani golle devoir mo ɓe jogi on ɓe considéri golle maɓɓe ɗe noddinalngol Allah ɓe andi wondema ɗum ɗo ko Allah ambosi ɓe ka suudu makko kanko Allah a compagnie Allah woni gollude kamɓe salliɓen tawa ɓe ɗaɓɓal ton joddi aduna si ɓe heɓori ton goɗɗum ka aduna alhamdulillah si wona ɗum ko Allah ɓe on ɗaɓɓande nelaɗo maaki allahumma arshidil a'imma waghfir lil mu'adhdhinin nelaɗo maaki Allah mi torkema fewnu imam muɓe ɓen yaafano salliɓe ɓen yaafo salliɓe ɓen montanɓe bakkatuji maɓɓe ɗin idan ɗum ɗo kano tawa e ɓural noddingol ngol Allah yaafano bakkatu noddinoɓen fou ko teddugal men enen salliɓen ka juulirɗe sen waɗiri sabu Allah bal no woodi hadis mo tawata himo yeddodira seeɗa sellugol mo no tawa filliɓe mo ɓen ibnu majah ka sunanu maɓɓe ɓe maaki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki man adzana 12 sana wajabat lahu ljanna wa kutiba lahu bi ta'dhinihi fi kulli marratin 60 hasanatan wa bi iqamatihi 30 hasana be wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki kala noddinanɗo Allah e hoore ko laaɓi ko pos duuɓi sappo ɗiɗi timmuɗi hara mo noddinande Allah mo laɓɓinani Allah nelaɗo maaki wajabat lahul janna haray waɗɗanike mo natugol aljanna kono ko wiwɗen ko anduɓe valeur noddinano ɗum wona ya wiu ashhadu an la ilaha illallah ko a sallijo ka juulirde tawa a bonna e dewle yimɓe ɓen a murtina e rewɓe yimɓe ɓen a waɗay karama ko yaagal a bonna e feere ɓiɓɓe yimɓe ɓen haray a gomɗinali ashhadu an la ilaha illallah ndeɗa wiya ashhadu an la ndeɗa wiya taw allahu akbar a mawnini Allah e hoore piiji ɗin fof ko ya jaɓu ɗum kala ko yiwɗa ko ya andu Allah no ɓuri ɗum mawnude gomɗina ɗum an sallijo on ndeɗa wiya ashhadu an la ilaha illallah yo taw a rewata sirku a rewata nokkugo ko Allah tu ɗaɓɓinanta dewal ngal ashhadu anna muhammadan rasulullah a seedike wondema muhammadu ko nelaɗo Allah ko ya ɗaɓɓituka nelaɗo rewno ɗon bera ber ko wawɗa ko rewa ɗon ko ɗum woni heɓugol oɗo barjari ko landaɗa ɗo wi'a noon joni jama on hayya ala salat are juulen an wakkiloɗa tawa julde maɗa nden koko ɓeydata e hoore farillaji maɗi woodi wona juulugol beru tawi yimɓe ɓenno ɗon ma juulugol ara hakkille maɗen ala e julde ma nde idan hayya alal fala aray ka moƴƴereji tawa an ko a atotoɗo no yamirɗa noon jama on aray ka moƴƴereji tawa waɗa e moƴƴere nelaɗo maaki kala noddinanɗo Allah tawi ko ni o woniri wiwɗen hadis on no yeddonira sellugol mo ngol kono no woodi karamakoɓe buy jaw e wondema hadis on no selli naam ɓe maaki haray so a noddinani kala noddinanɗo Allah duuɓi sappo e ɗiɗi timmuɗi haray waɗɗanike mo natugol aljanna ɓe maaki hon ɗum windantemo kadi kala noddinaɗo ndu o noddini e nder gurdam makko ɗan noddinaɗo kala Allah windanamo baraji 90 60 hasana ɓe maaki e darnande kala kadi si a darni julde nden Allahu o windante baraji 30 idan en andi ɗum ɗo ko ɗuma mawnuɗo bal nelaɗo maaki sallah sallam yajibu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si shadiya bi jabalin ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala himo ngalɗa e gorko aynowo dammi ɗo no wona aynowo dammi ɗin tun ko exemple adda gorko wonɗo e burure kanko tun e fello himo naɓi dammi makko aynugol ma ɗum ko kanko tun hoɗi ton waɓutu on heewa o daro o noddinana Allah ɗo no tabin no holli ɗum ɗo no holluma wondema an tun siɗa e wula si leere juulugol yoni a gorko siɗa wawi noddinde noddi no daganoma ka noddina hara ko an tun woni e wula juulirde ɓattake ma ɗon leere juulugol yoni noddi sabu nelaɗo maaki Allahu on no haawo gorko no ngalɗa e gorko noddinowo hara ko kanko tun mo e fello mo e burure inden joni enen no mawɓe meɗen ɓe yata noon ka geseli ɓe daro noddina ɗon darna juula
e maki Allah subhanahu wa ta'ala o dana malaika be makko ben o inna unzuru ila abdi ndare o do jiyaado an unzuru ila abdi hada ndare o do jiyaado an yu'adhin wa yuqimu as-salah yakhafu minni Allah dala ndare o do jiyaado an himo noddina kanko tun kaburore o darnana julde nden o juula himo hulina min Allah dala mi yafanike o do jiyaado an bakkatoji makko din mi naadimo kadi aljanna mi fodi on onon malaika ben mi naadaymo aljanna o fi hon du wadi sinela do maki do notti watti noddinando no wawno hara ko ya artu sa darni a juuli ka hara ko yar juula Allah ne ndari jiyaado on no juula kanko tun kono hollugol en importance noddinanu dum be maki ko si a noddini hara ko antum amara don dimmo gomo juulida antum hula Allah noddina darna juula Allah inna ndari jiyaado on kanko tun mo julde mo andi goto ala don sinamin o hulilan mi yafanike mo bakkato makko mi fodimo hon dum natugol mo aljanna dum do kadi no tawa e baraji noddingol gol balno wodi firbe o do aya ka Allah dali do wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala inni minal muslimin no tawa enene Aisha mako be kambe o do aya ko adda kon ko yewta do kon ko fi noddinobe wa man ahsanu qawlan ko hombo buri moddude kongol mimman da'a ila Allah on noddudo faade ka Allah wa amila salihan o golli golleji moƴƴi wa qala o wi inni no min dey minal muslimin kom jeyaado e honɗum e gomɗimɓe Allahu en ɓe wi oɗo ko fi noddinoɓen Allah mantiɗo kañum kadi o wi ɓe haray ko kamɓe nam ɓe wi no tawa e ɓural noddinoɓe ɓen wondema si a noddini kala leggal ma kala kullum nanukon hito noddinado maɗa ɗum ma kala kakol ma kuɗol nanugol hito noddinado ma an sallijo on aroyay yawmal qiyama ndeɗa ñaawe aroyay seritanoma wondema Allah yo oɗo men nanano himo noddina himo janto fima himo nodda julɓe ɓe yo ɓe arɓe juula jon noon imagine joni ƴetten ɓe salliɓe wonɓe ka meɗen ka futari si ɓe dari ke ɓe noddini ko leɗɗe jol woni ko nanta ɓe ko kulleji woni ko nanta konguɗi maɓɓe ɗin si tawi ɓeɗo ko saabu Allah noddiniri ɓe yanali e shirku ɓe huli Allah ɓeɗo ko ɓe wawi kon ko baraji joluɓe mari yawmal qiyama Allahu a'lam bal nelaɗo sallah sallam ɓe maki si goɗɗo noddiniri sabu Allah o towni hito makko ngon Allahu o yafantomo bakkatoji makko ɗin beru haka hito makko ngon hattoy ɗon ka hito ma ngon hatti nanade wo bakkato ko fotata beru ɗum ɗon Allahu o yafantoma hara en wawata yewtugol ɗo fof ko yowodiri e ɓural noddingol kon kono ɗum ɗo en wattortun ɗum ɗo fi en andintin salliɓe meɗen ɓen yoɓe okku hoore maɓɓe valeur sabu Allah no okkiɓe valeur sabu ɓe hewtoya yawmal qiyama hara hiɓe mari darde ɓuuri ha imamuɓe maɓɓe ɓen ɓaynelaɗo maki kamɓe ɓuuri towude nden ñande darde yawmal qiyama salliɓe noddinanoɓe ɓen Allah haray yoɓe andu baraji molna ina toon kono noon ko si en ɗaɓɓirali ɗum aduna ɗaɓɓirgol ɗum kaɓɓoye goro ɗaɓɓira ɗum mbukoye aduna wigol menen kadi ko menen woni salliɓen ɗo ko menen fewjata ko min andi fi nde juulirde ceerno terto ɗum ɗaɓɓu baraji ko Allah yennuma kon ɗo noddinan Allah bir ko wawɗa kon wota pirude goɗɗo fi noddinandu